Yohani fuing rakwawat-wata kami kawawuna. Amni mangisi Yesudo mingaran sukan lana tukun. Apnerak dui kaduan naruam may sinaulia mangidurak wa panaralayan. Harus siya utawa mangikumalasya. Karanganam amlis na si Yesua amnanausira. Nukanangam yang idanu mangananauni wawalam ni musya tawa kanutawa matjagum du farisaibu asaka mabakis. Iyaran nam ni sumagpian anya pisanda. Karanganam patan kenda uri du tangay ni Yesu. Manyiring siya di Yesu mumangananawu. Yan ni sumagpian umabaksiya nam nya pisan. Manyiring dui wawalam ni muisyam Turana bebusia patupusun sumagpiana akman sumabakasiya. Man ngukadu akman sang mu Yesu. Upi cilngan da susangam ilidam-dam da si Yesu. Tanu si uri pawu ipakakala da so ira-iraut da siyam. Karanam milulugud si Yesu kapibat-batak nanu tanuru na dutana. Amjidakwan si Yesu apacicit. Karanam may tatanak si Yesu. Manirang diram, sinujin niyo ya busuraratan. Tama numagum sugjan uvisun. Ti kanawriya ciring ni Yesu mirwa pa may luluguda, may vatvatak no tanuro na dutana. Mamiring daw ciring nam tusirati tira sa mangirana. Amya po dunira na kanginado ni anak na aturan natitira sa mangi. Akararwadara na ni Yesua kanumabakasang ni Mavorid. Karanam may tatanak si Yesu. Manirang dumabaksurem, wanjin dan niya ngayon nuwar watawang. Yabura na sira uya makalabat suraratan mo. Manirang umabaksurem, jabura na. Manyiring si Yesuam kunatupi ka buburaratan mo. Suto mo na ngayi. Amdi mo napini na maukapiraratan mo. Manyiring si Yesu jiram yakin ranam rerak nukarawan. Umachilulujak na tawam amyan jiraw rerak nununudda. Sujidara nang iyanyidu kasari-sarian. Manyiring jauh tawa matjagum du farisayam, may pili mo ang ukataw-taw mo. Ikung nga ngayon no chirichiring mo. Manyiring si Yesuam, tanay pili mo ang kukataw-taw ko. Ikung kalasan no chiring ko. Kukatan nga no kukapuan. Kukatan nga no kuwangayan. Amin nyo nyudyatan ngiu kukapuan. Akano kuwangayan. No kamu manita su tawam nyo cita nu kapiapian wiwawalam nu tahu. Ami akenam kujing wanasang. No siamian so uyawiyan kunu tawam abu kalasan nu agapan ko siya. Tabeken aku saka tawa yamam nekja. Tanaman larwa siya ma ani mapakangan jakendu tiragum. Wiwa walam niya ya dumkut duwaku ngam. Nurarwara na utawa miya no yung jam. Uriwi ka no yung na. Tanima cita danu rarwa. Kui pilim wang kataw-taw kwam. Yak man sang siya ma. Ay itumuwi jakun na. Yamat siya no yung jakun. Maniring siram. Wanjin na nanyamamu. Maniring siya suam. Nyudyatan ngiyakuna kaniyama. Tanusikatan nganyo yakunam akman sang siya makatan nganyo. Uciring ranayam minaciring ni Yesudo pangapangayan da sukingking da akawangan durakwa panaralayan da. Nukanunangam abu tawa amrakap siya. Tabakan pa araruna no irakap da si Yesu. Maniring pa si Yesu jiram kunamangi. Sui kanuyong nyo ako maladyakan. Mangi kawakwak nyo, adjabo na suraratan.
nusijinyo amangi u piraratananyo. Angayan kwam di kamu angidang. Maniring siraw tawudu yutayam. Ya maniringam wangayan kwam di kamu angidang. Manwa naranatuman may kataw-taw na saun. Maniring si Yesuam inyuam tau kamu tiragum. Ami yakunam tau kudtingatu. Unakunakum nyam nakunakum nu tau tiragum. Ami yakunam yamachitarik. Amuriku pancen nu kawak-waknya jabu na suraratan. Nusijinyo mangiwu piraratananyo. Nusijinyo nga nuingi yakuna mingung yuda tau dutuam manu yung kawak-waknya jabu na suraratan. Maniring siya di Yesuam sino kaya. Maniring si Yesuam nipi cicindakura na jinywa ni panci. Yaro pa yakuy panci jinywa variya ipamiring kusuma rauta icicirawat nyo. Suikano yung nano yanyi tumuwi jakundu tiragum. Tau kunima miring jam ipilim mong kudu tau du tiragum. Diratan inu tau malabat na ni Yeswa siya manaduto. Hamure uni pancen nanya jirani Yesu. Maniring jiram nusimaratang ararunu padketan nyusu ni pamnekanan nya mata dutua tau dujojikam katan nganyurana yakena mingung yud kuat tau dutu. Suku jimangurai du nakenakumku. Taku pangurayan wu nakenakum nu yanimapakan nganjakena siyama. Yabu na jinni dungi jaken niyama ayani tomu vijaken du tiragum. Kupi varayanu na isari niyama amuriwu na jatu pavi vuvijaken. Mamiring dawu ciring ni Yesu nuwar watawam anu ingandarana. Maniring si Yesu do umano yung ja tawudo yutayam. Nusiapin niyo nanawukwam mano yung kamuna umunut jakun. Mangi kapakatan ng niyo do mano yung nanawunan niya mataduto. Suikano yung niyo na asumaliwi. Maniring siram yaman ranam kumunungan ji apulahan. Sunay kabu panu yani mapilam sui jaman. Mui panciu kasaliwi naman numakwa. Ikung upipi pa ngayon no chiring mong. Maniring si Yesu jiram. Tukuna macita ngayon jinyuam. Umiraratin natawam. Mamimin sirura lamlam sui no raratin. Upapagay na lamlam sui devariam. Abu upanad na dan sukmansang. Tau mingung yuda anak upanad na dun. Anak niya mataduto ambo na su raratin nyo. Suikado yung nyo na sumaliwaya bura na su raratin. Kuy nyo katan nga na kumunungan di apulahan. Inyuam nyo naknak menu nyo kawakwak jakun. Tanyo di nga pauna na uko. Kuya kuy pansipam ipakuyo kuy napadyakan niyama. Uya nyo variam nyo apen wu ciring na dinyo no aman nyo. Maniring siram siya pulahanam inina po naman. Maniring si Yeswam no kamu manu yung kumunungan di apulahanam agapin nyo vari ni apulahan. Ukubang sun dinywam ni mapkudiya mataduto ananaw. Nyuam nyo naknak munun nyo kawakwak jakun. Abuk man sa nga minavari ni apulahan. Munyo pibaray na variam vari no aman nyo. Maniring siram yabu na ikararwan niya matadutwa ama namin. Sunam ni kanuyong anak na. Maniring dira si Yesuam nuya manuyong siya matadutwa aman nyom. Ikong unyo jari lawin yakin. Yakin ranam kwa pudya mataduto. Kuna ni maidu tiragum. Amba kena
nakenakem ku kai. Ta siya matadutua yani mapangan nganjaken. Iku ngunyo jimakaten ngidu ciringku. Una ikak man sangam nyujak rana amir ngenu ciringku. Inyom anak kamu ni satan. Tanyo pangurayan u nakenakem nu aman nyua ni bakala penuh kakwa uka pangap na sutawu. Jinak ranu manuyunga nanawu. Ta abud jawu manuyunga nanawu. Cina tau unawu kapangadalas na. Tayaran nam kapangadalas na ayapuan nu makakariya malas. Unyo jingan ingidya kenam kumalabatu manuyunga nanawu. Pancen kamu palawu yung kadnuraratenku. Iku unyo jingan ingidya kena yaman cinu yamanuyunga nanawu. Uwak mani anak niya matadutu atawam uriu umamiring so ciri-ciring na niya matadutu. Inyura nam bekenak mani anak inyo niya matadutu. Amuri unyo jinga miring isya maniring sirawu tawuduyo tay jiswam namni pancimu atawudu sama dia ayakuvutan. Manungaya malas wure maniring siyaswam ya abu aku mubut jaken. Kui kanyig siyama. Ami nyuam nyujas nusne kaniaken. Kujingak rebau ku karwayan. Ta siyama wu yarum warwi jaken. Ayam ilimuang nyaken. Tukuna macita ngayon jinyuam u mangap sunana wukwam. Tumiyunung ukman sanga tawa jirana wakwak. Maniring sirawu tau duyo tayjam. Mamranakaten kan yimua yakuvutan. Yarana ni mawakwak siya pulahana kanu panuinuiwan na suciring niya mataduto. Amnuk kamanyiringam umangap sunana ukwam tumiyunung ukman sa nga tawa jirana wakwak. Yamukad ko tanay panciwumu kama mapa kanyi apulahana ini na punaman. Yan ang imawakwak siya pulahana kanu panuinuiwan na suciring niya mataduto. Yung umuwa ka sukataw-taw. Maniring si Yeswam, nusi arwayin ku kataw-taw kwam abu pipi pangayan nukman sa nga arwarwi. Uy arumwarwi jakenam siya ma ayan nyo abnukena tawudutun nyo. Iya nam nyo jaten ngi. Amku katen ngan. Nusi panci ku kaji ku makaten ngan jam ak makujin ura mangalalas. Amku katen ngan ayam agapso na nauna. Tud na jinalawararunu yai kunyi apulahana inapunyo. Katen ngan na ukay kwam masarirana. Maniring sirajaw tawuduyo tayan. Alaya kapad dyan tayo kadi masuk kakau-kawani yan. Manua, manuyong kanya makacita mo rana si apulahanan. Maniring si Yeswam, tukuna macita ngayon jinyuam di panimatara katao si apulahanam amyan kurana. Mangap siya suviso na igsuda di Yeswam, kanito mayon na makubut durak wa panaralayan.